Grey. Bentar. Thank you Kak Syafi 2024. Biasa together with you. Don't forget. Hey guys, kalian damai-damai aja guys di sini. Together with you, together with him. Pikir aja. Gak tau juga. Dengerin lagu ini terus lihat posan. Ayang apa yang bikin kangen? Ayang, ya semua ayang bikin kangen. Ayang lagu Nabila Maharani itu bikin kangen. Kalian harus nonton ya. Jangan lupa untuk dengerin di seluruh platform. Aku tidak bisa sebutkan, nanti takut live saya di ban bunda. Do you think you're forgetting? Do you think ya, tebak-tebakan. Mie apa?